Ivo Andrić. Travnička hronika. 9. poglavlje. Izmučen naporima koje su od njega tražili događaji posljednjih mjeseci, nezadovoljan slabim razumevanjem i nedovoljnom potporom na koje je nailazio u Parizu, kod generala Marmona u Splitu i kod ambasadora u Carigradu, zbunjen zlobom i nepoverenjem sa kojim su travnički Turci pratili svaki njegov korak i uopšte sve što je dolazilo od Francuza, Davil je sve teže osjećao odlazak Mehmed Pašin. Usamljen i razdražen, on je ove stvari počeo da gleda u naročitoj svetlosti i pod neobičnim uglom. Sve je odnekud postajalo veliko, važno, teško i nepopravljivo, gotovo tragično. U opozivanju dosadašnjeg vezira, prijatelja Francuza, on je gledao ne samo svoju ličnu nedaću, nego i dokaz slabosti francuskog uticaja u Carigradu i krupan neuspeh državne politike. U sebi Davil se sve više kajao što se primio ovoga položaja, koji je očigledno tako težak da ga niko nije hteo. Kajao se naročito što je doveo porodicu. Uviđao je da se prevario i da je prevaren, da će ovdje po svoj prilici ostaviti i svoj ugled i zdravlje svoje žene i dece. Osjećao se na svakom koraku gonjen i nemoćan i naravno da ni od budućnosti nije očekivao ničeg dobrog ni utešnog. Sve što je dosad mogao da čuje i sazna o novom veziru, uznemiravalo ga je i plašilo. Ibrahim Halimi Paša bio je istina čovjek Selima III, jedno vreme i njegov veliki vezir, ali lično nije bio naročito zagrejan za reforme, a još manje neki naročiti prijatelj Francuza. Poznata je bila njegova bezuslovna i potpuna odanost Selimu, i to je bilo jedino po čemu je on i bio poznat. Posle zbacivanja Selima sa prestola i on je bio, kaže se, više mrtav nego živ. I nova vlada sultana Mustafe poslala ga je kao valiju prvo u Solun, a zatim odmah u Bosnu, kao što se leš sklanja Sočiju. To je bio, kako se govorilo, čovjek gospodskog porekla i osrednjih sposobnosti, sada još potpuno zbunjen skorašnjim padom i ogorčen zbog nezavidnog položaja na koji ga šalju. Šta je mogao Davil da očekuje za francusku stvar i čemu da se nada za sebe od takvog vezira, kad ni okretni i ambiciozni Mehmed Paša nije mogao ništa da učini? Tako je Davil očekivao novog vezira sa strepnjom, kao još jednu nezgodu u dugom nizu nezgoda koje mu je konzulovanje u Bosni donosilo. Ibrahim Paša je stigao početkom marta meseca sa čitavom gomilom personala i karavanom stvari. Harem mu je bio ostao u Carigradu. Čim se smestio i odmorio, novi vezir je primio konzule u svečanu audijenciju. Davil je bio primljen prvi. I ovoga puta nije prošlo bez pretnji i pogrda prilikom svečanog prolaska kroz varoš. Davil je bio pripremio svoga mladog kancelara na to. Ali sve je bilo mnogo manje i blaže nego prvog puta. Nekoliko glasnih psovki i nekoliko pretećih ili podrugljivih pokreta bili su jedini izrazi opšte mržnje na strane konzulate. Sa zluradim zadovoljstvom Davil je video da ni njegov austrijski protivnik, koji je primljen sutradan, nije prošao bolje od njega kod prostog turskog sveta. Ceremonijal kojim je Davil dočekan u konaku bio je isti kao i kod ranijeg vezira. Darovi su bili bogatiji i posluženje obilnije. Novi pisar konzulata dobio je čurak od hermelina, dok je Davil bio ogrnut i ovog puta krznom od kune. Ali što je za Davila bilo od naročite važnosti?
vezir ga je zadržao u razgovoru dobro pola sata duže nego sutradan austrijskog konzula. Inače, novi vezir bio je za Davila zaista iznenađenje i svojim načinom i celom svojom pojavom. Kao da se sudbina htjela da našali sa konzulom i da mu pošalje suštu protivnost Mehmed paše, sa kojim se radilo bar lako i prijatno, ako i ne uvek uspešno. Usamljeni konzuli počnu lako da se smatraju ne samo napušteni od svoje vlade i gonjeni od protivnika, nego i kao ljudi na koje se sudbina sa naročitom pakošću, tako reći, lično okomila. Umjesto pred mladim, živim i prijaznim Đurđijancem, Davil se na divanu našao pred teškim, nepomičnim i hladnim Osmanlijom, čija je pojava plašila i odbijala. Razgovori sa Mehmed pašom, ako i nisu uvek davali ono što su obećavali, ostavljali su bar u konzulu neku veselost, volju za rad i dalje pregovore. Sa ovim Ibrahim pašom izgledalo mu je da svaki razgovor mora da zaražava čoveka zlovoljom, tugom i tihim beznađem. To je bila jedna ruševina koja se kretala. Ruševina bez lepote i veličine, upravo sa jedinom veličinom užasa. Kad bi mrtvaci mogli da se kreću, oni bi živima ulivali možda više straha i iznenađenja, ali manje onog hladnog užasa, od koga se koči pogled, zamire reč i sama ruka se povlači natrag. U vezira je bilo široko beskrvno lice, presavijano u nekoliko malobrojnih, ali dubokih pora, sa retkom bradom koja je opet na svoj način bila bez boje, kao davno mrtva trava, polegla i izbledala u škripovima na litici. To lice je odudaralo čudno od ogromnog kauka, koji mu je bio nabijen do obrva i preko ušiju. Taj kauk je bio umetnički savijen od najfinijeg tkanja, belog sa ružičastim refleksima. Na njemu je bila samo naznačena čelenka, izvezena zlatnim koncem i zelenom svilom. I taj kauk je na njegovoj glavi strčao čudno, kao da ga je tuđa ruka postavila, u mraku i otprilike na mrtvacu koji ga neće nikad više pomerati ni skidati, jer je određen da s njim bude sahranjen i istrune. Sve ostalo na tome čoveku, od vrata pa do zemlje, bio je jedan jedini blok u kom je teško razlikovati ruke, noge i struk. Nije se moglo proceniti kakvo je telo koje živi pod hrpom odela od čoje, kože, svile, srebra i gajtana. Ono je moglo biti sitno i slabo, ali isto tako i snažno i veliko. I što je najčudnije, ta teška masa odeće i nakita imala je u retkim trenucima kad se kretala neke neočekivano brze i snažne pokrete mlađeg nervoznog čoveka. A za to vreme je veliko, prestarelo i obamrlo lice ostajalo nepokretno i bezizrazno. Izgledalo je kao da taj mrtvački lik i krutu gomilu odela pokreću iznutra nevidljiva pera i opruge. Sve to zajedno davalo je veziru avetinski izgled, a sabesedniku ulivalo pomešana osjećanja i straha i odvratnosti i sažaljenja i nelagodnosti. To je bio utisak koji je ličnost novog vezira ostavila na konzula pri prvom susretu. S vremenom, živeći i radeći sa Ibrahim pašom, Davil će se naviknuti na njega, stvarno sprijateljiti sa njim i uvidjeti da se ispod neobičnog izgleda krije čovjek koji nije ni bez srca ni bez pameti, koji je trajno i potpuno unesrećen, ali koji nije nepristupačan svima boljim osjećajima koje njegova rasa i njegova kasta poznaju i dopuštaju. Ali sada, sudeći po ovom prvom utisku, Davil je crno gledao na svoju buduću saradnju sa novim vezirom, koji je ličio na ptičje strašilo, ali neko raskošno, koji nije za sirotinske njive ove zemlje,
nego namijenjeno da u fantastičnim predelima plaši rajske ptice neobičnih boja i oblika. U onoj gužvi u konaku Davil je primetio još mnogo novih i neobičnih lica. Davna, koji sada više nije imao slobodan pristup u konak, kao u vreme Mehmet Pašino, jer je potpuno prešao u službu francuskog konzula. Pronašao je ipak s vremenom veze i puteve da o svemu bude obavešten. O veziru, o glavnim ličnostima, o odnosima između njih i o načinu na koji se svršavaju važniji poslovi. Od urođene revnosti, od ljubopitstva i duga vremena, a nešto i od nesvesne težnje da u tom podražava stare kraljevske ambasadore, čije je izveštaje voleo da čita, Davil je nastojao da prodre u lični život vezirov, u intimnost njegovog kućanstva i da po receptu stare diplomatije sazna čud, navike, strasti i sklonosti vladara kod koga je akreditovan, kako bi tako mogao lakše imati uticaja i sprovoditi svoje želje i namere. Davna, koji je žalio što mora da živi u ovoj bosanskoj pustinji umjesto pri ambasadi ili u službi nekog vezira u Carigradu, kako odgovara njegovim sposobnostima i mišljenju koje on samo sebi ima, bio je kao stvoren da sve to sazna i dostavi. Sa drskošću Levantinca, savesnošću lekara i bistrinom Pijemonteza, on je umeo da sazna i ispriča sve, suvo, stvarno i podrobno, u pojedinostima koje su konzulu bile ponekad zanimljive, redovno korisne, ali često mučne i odvratne. Kao što između dva vezira nije bilo nikakve sličnosti, tako su i njihovi saradnici bili potpuno različiti. Ljudi koje je Mehmet Paša doveo i odveo sa sobom bili su uglavnom u mlađim godinama, svi manje ili više iz vojničkog poziva, u svakom slučaju svi dobri jahači i lovci. Među njima nije bilo neobičnih ličnosti koje bi se telesnim ili duševnim osobinama, dobrim ili rđavim, izdvajale od ostalih i padale naročito u oči. Svi su bili otresiti i osrednji ljudi, bezuslovno odani i poslušni Mehmet Paši, a ličili su jedan na drugog gotovo kao ona vezirova 32 mameluka, koji su bili kao lutke bezizraznih lica, svi istog lika i uzrasta. Ibrahim Pašina kuća bila je sasvim druge vrste. Tu je bilo i više sveta po broju i raznoličnijeg po karakteru i izgledu. I sam Davna, za koga turski svet nije imao mnogo tajni, pitao se ponekad u čudu gde je vezir pronašao ovu neobičnu tevabiju, zašto ih vuče po svetu i kako uspeva da ih održi na okupu. Ibrahim Paša nije bio, kao što je to slučaj kod većine vezira, čovjek skorojević i nepoznata porekla. I otac i ded su mu bili visoki dostojanstvenici i bogati ljudi. Tako se uz njihovu porodicu nakupila mnogobrojna gomila robova, poverenika, štićenika i posluge, usvojenika, domazeta i rođaka neizvesnog i neodređenog stepena srodstva, čankoliza i nehljebovića svake vrste. U toku svog dugog i promenljivog života i službovanja, vezir se služio svakojakim ljudima za razne potrebe, a naročito za vreme dok je bio veliki vezir Selima III. Većina tih ljudi nije se više odvajala od njega ni onda kad je potreba zbog koje su uzeti davno bila prestala, nego su prilepljeni uz vezira kao školjke uz stari brod, ostajali dalje vezani za vezirovu sudbinu, upravo za njegovu kuhinju i blagajnu. Bilo ih je prestarelih i onemoćalih, koji nikad nisu izlazili na beo dan i koje je valjalo dvoriti u njihovoj sobici, negde u dnu konaka.
Oni su nekad bili u Ibrahim Pašinoj službi i učinili mu neku krupnu uslugu, koju je vezir davno zaboravio i koje se i oni sami slabo sećaju. Bilo ih je mladih i zadriglih, bez posla i određena zvanja. Poneki od njih i rodio se u Ibrahim Pašinoj kući, jer mu je otac tu bio u službi, pa je tu odrastao i tu će tako i vek provesti bez vidljivog razloga i opravdanja. Bilo je tu i drskih uljeza i običnih derviša prosjaka. Ukratko, davno nije mnogo preterivao kad je kod svojih referisanja Davilu sa svojim drskim osmejkom konak novog vezira nazivao muzej čudovišta. Sve te ljude vezir je bez otpora primao, trpeo, vukao za sobom i sa sujevernom strpljivošću snosio njihove mane i njihove međusobne borbe i sukobe, omraze i svađe. I oni koji su zauzimali neke položaje i vršili stvarno poslove, bili su većinom na svoju ruku, a ređe obični i svagdašnji ljudi. Među njima je svakako i po svojoj važnosti i po uticaju koji je imao na poslove bio na prvom mestu vezirov teftedar Tahir Beg, čovjek Ibrahim Pašinog poverenja, njegov prvi savjetnik u svima stvarima. Bolestan i nastran, ali blagorodan i neobično uman čovjek. O njemu su vladala vrlo podeljena mišljenja i u varoši i u konaku, ali je bilo nesumnjivo i u tom su se slagali travničani i konzuli, da je Tahir Beg bio mozak konaka i vezirova desna ruka i pero u ruci. Kao pred svakim višim dostojanstvenikom Osmanlijom, i pred njim je došao glas o njemu, izopačen i uveličan usput. Travnička ulema, isto tako mnogobrojna koliko i zavidljiva, grizla je pakosno usne i tešila se da je to čovjek, a da se samo nebu koje je nad nama ne može ništa prišiti ni otparati. I zaista, pre nego je Tahir Beg bio na pola puta, oni su uspjeli da mu i dodaju i oduzmu. Od onih koji su dolazili iz Stambola i pričali o Tahir Begovoj učenosti i pameti, neko je rekao da su ga još u školi zvali bunar znanja. Odmah je u Travniku prozvan bunar efendija. Takvi su travnički prvaci i koljenovići, naročito ovi pismeni i učeni. Za sve što nemaju, ne znaju, ne mogu, oni umeju da nađu zlu reč ili pogrdno ime. Na taj način i oni učestvuju u svima i najvišim stvarima u kojima inače nikad ni po čemu ne bi mogli imati udela. Ali kad je Tahir Beg stigao u Travnik, podrugljivi nadimak nije se mogao održati među narodom, nego se vratio u Lemi, koja je bila suviše pohitala da ga izmisli. Pred ličnošću novog teftedara gasila se sama od sebe svaka uvreda i svaka pomisao na podsmeh. Već poslije nekoliko nedelja svet ga je zvao samo Efendija, izgovarajući tu običnu reč sa poštovanjem i naročitim naglaskom. Tako da je u to vreme u Travniku bilo mnogo efendija, pismenih i polupismenih kjatiba, hafiza, mualima i hodžica, ali samo jedan efendija. Učenost, znanje stranih jezika i veština pisanja bili su u tradiciji Tahir Begove porodice. Ded mu je bio pisac rečnika i komentara, otac prvi sekretar na porti, a završio je život kao reis efendija. Tahir Beg bi nasledio oca, da nije došlo do bune koja je zbacila sultana Selima i oterala velikog vezira Ibrahim Pašu, prvo u Solun, pa zatim u Travnik.
Tahir Beg je bio tek prešao 35. godinu, ali je izgledao mnogo stariji. On je od prerano zrelog dečaka postao gotovo bez prelaza, boležljiv, težak i ostareo čovjek. I takav je živeo i radio. Danas, posle svega što je preživeo uz Ibrahim Pašu dok je ovaj bio veliki vezir u najtežem vremenu, i usred bolesti koja je sve više osvajala njegovo inače snažno i skladno telo, to je bio već težak bolesnik, koji se sporo i nerado kretao, ali iz koga je vidno izbijala želja za životom i neobična snaga duha. Da je umeo malo umerenije da živi, ili da je hteo da napušta poslove, može biti da bi ga njegov carigradski lekar u početku izlečio. Sad se neobična bolest bila ustalila i zastarela i Tahir Beg se mirio s tim da živi i boluje uporedo. Na levoj slabini nosio je živu ranu, koja se po nekoliko puta u godini zatvarala i otvarala. Od toga je bio pognut u pasu i spor u hodu. Zimi i za vreme jugovine javljali su se bolovi i nesanice i tada je morao da pojača meru alkohola i sredstva za spavanje. Otkako je ostao bez svoga carigradskog lekara, Tahir Beg je sam vidao i previjao svoje rane, kao što je uopšte bolovao skrovito i mirno, ne žaleći se nikad i ne uznemirujući nikog. Istina, među mnogobrojnim zvanjima, kod Ibrahim Paše bilo je dopunjeno i mesto vezirovog lekara. Ali to je bio prestareli i duhoviti Ešref Efendija, koji je bio zaboravio i ono što je nekad znao, a kamoli lekarsku veštinu, sa kojom nije nikad imao mnogo veze. U mladosti je bio nešto kao apotekar, ali je polovinu veka proveo u vojsci, po ratištima i logorima, gde je lečio, više sugestijom svoje srdačnosti i neuništive dobre volje, nego znanjem i lekovima. Iz vojske ga je davno uzeo Ibrahim Paša i vodio ga je svuda sa sobom, mnogo više kao prijatna druga nego kao lekara. Nekad strastan lovac, naročito na divlje patke, sad je bio gotovo potpuno uzet od reumatizma u nogama i ponajviše je sedeo negde na suncu ili u toploj sobi, uvek u čizmama čije su visoke sare bile od sukna. Bio je živ čovek, duhovit i uočljiv, ali voljen i poštovan od svih. Razume se da Tahir Beg nije ni pomišljao da se leči kod ovoga Ešref Efendije, sa kojim je inače voleo da se našali i porazgovara. U zasebnom sanduku bili su uvek spremni i pažljivo složeni uski i široki zavoji, pamuk, vodice i melemi. To je bio fino rađen i veštački sklopljen sandučić od dobrog i plemenitog drveta, koje biva sve lepše što više stari i što se duže upotrebljava. U tom sanduku je Tahir Begov ded zatvarao svoje rukopise. Otac mu je tu čuvao novac, a on, evo, drži lekove i zavoje. U dane bolesti za Teftedara se svako jutro u isti sat spremala naročito grejana topla voda i tada je počinjalo bolno, dugo, gotovo pobožno kupanje i čišćenje i previjanje. Zaključani sam, on je grčevito stegnutih vilica i skupljenih obrva pažljivo ispirao svoju ranu i menjao meleme i zavoje. I to je često trajalo satima. To su bili skroviti i mučni časovi Teftedarovog života. Ali u njima su ujedno ostajale neizrečene i pokopane sve teškoće i gorčine. Jer kada bi se tako najposle previo, potpasao, utegnuo i obukao, Teftedar je izlazio miran i snažan,
potpuno izmenjen među ljude. Iz hladnog i nepomičnog lica žarile su njegove neodoljive oči, jedva primetno podrhtavale tanke usnice. Tada za njega nije bilo ničeg ni teškog ni strašnog u svetu, ni nerešivih pitanja, ni opasnih ljudi, ni nesavladivih teškoća. Taj teški i večiti bolesnik bio je jači od zdravih i veštiji od jakih. Ono što je odavalo pravi život i istinsku snagu toga čovjeka, to su bile oči. Čas krupne, sjajne oči velikih ljudi, koje snaga njihove misli izdiže iznad svega. Čas sužene, oštre, zlatno svetle oči kakve se vide kod retkih životinja, kuna i lasica, sjajne i hladne, bez raspoznavanja i milosrđa. Čas zanesene, nasmejane oči svojeglavog, ali plemenitog dečaka, sa bezbrižnošću i lepotom koju mladost daje sama po sebi. Ceo taj čovjek živeo je očima. Glas mu je bio promukao, pokreti, retki i spori. Tahir Beg je na vezira imao mnogo veći uticaj od svih ostalih saradnika. Njegov se savjet najčešće tražio i uvek slušao. Njemu su poveravana teška i tugaljiva pitanja, za koje Čehaja često nije ni znao da postoje. On ih je redovno rešavao brzo, prirodno i lako, bez mnogo reči, sa onim zlatnim bleskom u očima, i nikad se više nije vraćao na tu stvar. Delio je od svog znanja i oštroumlja darežljivo i nesebično, kao čovjek koji ima napretek i koji je navikao da daje, a kome ne treba ništa. Podjednako je poznavao šerijat, vojsku i finansije. Znao je persijski i grčki. Pisao je savršeno i imao svoj divan stihova koje je sultan Selim poznavao i voleo. Tahir Beg je bio jedan od retkih Osmanlija iz Konaka koji se nikad nije žalio na ovo progonstvo u Bosni, na divljinu zemlje i prostotu sveta. U sebi on je žalio za Carigradom i bio više no iko navikao na raskoš i uživanja prestoničkog života. Ali je i to žaljenje, kao svoje rane, krio i previjao neviđen i sam. Sušta protivnost Tahirbegova i njegov nepomirljiv i nemoćni protivnik bio je Haznadar Baki, koga su u Konaku zvali Kaki. To je bila telesna i duševna nakaza, čudovišna mašina za računanje, čovjek koga su svi mrzeli i koji ništa drugo nije ni tražio. Po navici, više nego po potrebi, on je bio odavno postao veziru neophodan. Ne priznajući to ni sam sebi, vezir koji je inače voleo samo mirne i blagorodne ljude, držao je i trpeo ovog pakosnog osobenjaka pored sebe, po nekom svom sujevernom nagonu, kao neku Amajliju koja privlači na sebe svu mržnju i sve zlo, izbliza i izdaleka. To je bila vezirova kućna zmija, kako je govorio Tahir Beg. Bez žene i bez prijatelja, Baki je već godinama vodio vezirovo računovodstvo, na svoj način savesno i tačno, štedeći svaki groš uporstvom bolesnog tvrdice i braneći ga od svakoga, pa i od vezira samog. Njegov život, u stvari bez lične sreće i uživanja, bio je sav posveđen samo živom obožavanju samog sebe i borbi protiv izdataka, ma kakvih, ma gde i ma kome. Bezgranično i svirepo zao, on u stvari nije imao ništa od toga zla, jer mu ništa nije ni trebalo od života, osim toga zla. To je bio kratak i pun čovjek, bez brade i brkova, žute tanke i providne kože, koja je izgledala kao da je ispunjena ne kostima i mišićima, nego tečnošću bez boje,
ili vazduhom. Žuti obrazi bili su podaduli i opušteni, kao dve kese. Iznad njih su plivala dva nestalna oka, plava i bistra kao oči u male dece, ali uvek zabrinuta i nepoverljiva. Te se oči nikad nisu smejale. Mintan i košulja bile su mu duboko usečeni oko vrata, koji je bio naduven i uobručen trostrukom dubokom brazdom, kao kod malokrvnih debelih žena. Ceo je čovjek izgledao kao velika zborana mešina, koja bi splasnula šišteći, kad bi je neko samo iglom ubo. Celo to telo je podrhtavalo od sopstvenog daha i strepilo od straha pred svakim dodirom masa čim što nije ono samo. Nije znao za šalu ili razonodu. Govorio je malo, samo ono što bi unapred spremio i koliko mu je trebalo. Sa zanosom je osluškivao i promatrao sebe i sve što je smatrao svojim. Da je imao 2 života ne bi mu bili dovoljni za taj posao. Malo je jeo i pio je samo vodu, jer nije imao ni zuba za žvakanje, ni stomaka za varenje, jer mu je zalogaj koji bi uštedeo bio slađi od onoga koji bi pojao. Ali kad se već mora jesti, on je svaku mrvicu udešavao, zaobljavao i posmatrao sa nežnošću, jer treba da postane deo njegovog tela. Tome čoveku je bilo uvek zima, svuda i u svako doba godine. Osjetljiva koža i mlitavo telo nisu mu dopuštali da na sebe meće odela koliko mu je trebalo. Boleo ga je dodir poruba i šavova i mogao je da ga ogorči i razneži prema samom sebi do ganuća. Celog života je tražio tople, a lake i meke tkanine i odevao se i obuvao na svoj način, široko, udobno, jednostavno i bez obzira na običaje i na svet oko sebe. Jedan od njegovih snova bio je san o toploti. Maštao je o jednoj sobici koja bi bila malena i bez nameštaja, ali bi se grejala sa svih strana nevidljivim ognjem, uvijek jednakim i postojanim, a koja bi pri tome ostajala svetla, čista i puna svežeg vazduha. Neka vrsta hrama samom sebi, zagrejanog groba, ali iz koga bi čovjek mogao da moćno i stalno utiče na svet i da čini i sebi zadovoljstvo i drugima zlo. Jer Baki nije bio samo smešna tvrdica i samoživ osobenjak, nego i opadač, dostavljač i klevetnik, koji je mnogome zagorčao život i ne jednoga rastavio sa glavom. To je bilo naročito u Haznadarovo slavno vreme, kad je Ibrahim Paša bio veliki vezir, a on sam, Baki, u blizini krupnih ličnosti i u središtu događaja. Kome Baki prevrne sahan, taj više ne ruča, govorilo se tada za njega. Ali i danas, kad je ovako bačen daleko i bez veza i uticaja, ostareo i više smešan nego opasan, on nije prestajao da piše raznim ličnostima u Carigrad i da, više po navici, dostavlja što god misli da zna i sumnjiči i ogovara koga god može. I danas je on mogao u tome slatko provesti noć, pogrbljen i zgrčen nad kratkom hartijom, kao što drugi provedu u veselom društvu ili ljubavnom zanosu. A činio je sve to prirodno, gotovo uvijek bez lične koristi, po unutrašnjoj potrebi, bez stida, bez grižnje savesti, čak i bez straha. Sve što je živelo u konaku mrzelo je ovog Haznadara, a on ih je mrzeo sve, zajedno sa ostalim stvorenim svetom. Manijak u štednji i računanju nije hteo da drži pomoćnika ni pisare. Povazdan je provodio nad novcem, šapčući kao u molitvi,
prebrajajući i beležeći tupim kratkim kalemom na malim nejednakim komadićima hartije. Tu hartiju je krao od ostalih činovnika. Uhodio je sve po konaku, tukao i otpuštao mlađe, dosađivao veziru dostavama i panjkanjima protiv starijih, preklinjanjem da zabrani i spreči rastur i štetu. Borio se protiv troška i rasipanja, protiv svakog zadovoljstva i svake radosti, gotovo protiv aktivnosti uopšte, smatrajući ne samo vesele i bezbrižne, nego i razgovorne i preduzimljive ljude, besposlenjacima i opasnim raspikućama. Bilo je i smešnih i žalosnih događaja u toj njegovoj borbi protiv života samog. Plaćao je špijune da mu javljaju u kojoj sobi gori svetlost duže nego što treba. Merio je koliko ko jede i pije. Brojao je u bašti strukove luka, čim se iz zemlje pomole. U stvari, sve su te mere stajale više troška i napora nego što je vredela sprečena šteta. Tahir Efendija je govorio u šali da Bakijeva revnost nanosi veziru više štete nego sve mane i poroci svih ostalih činovnika zajedno. Onako debeo i sipljiv, silazio je svaki čas u podrume i peo se na tavan. Sve je popisivao, označavao i nadzirao i opet mu je sve iz očiju ginulo. Borio se očajnički protiv prirodnog toka stvari u životu i najviše bi voleo kad bi mogao i život celog sveta ugasiti, kao što gasi nepotrebne sveće po sobama, ovlaženim palcem i kažiprstom, i ostati sam u mraku, pored te ugašene životne sveće, i uživati u tome što se svima smrklo, što se najposle ne živi, to jest ne troši, a što on još diše i postoji, kao pobednik i svedok svoga trijumfa. Bio je kivan na bogate što mnogo imaju i što troše i rasipaju, a strasno je mrzeo one koji ništa nemaju, tu crnu i večitu sirotinju, a ždaju sa milionima nezasitljivih usta. Kad su u konaku hteli da ga naljute, prišao bi mu jedan od njih i u razgovoru sa preterano žalosnim licem i sažaljenjem u glasu rekao za nekoga da zaslužuje pažnju jer je siromah. Sa sigurnošću jednog mehanizma, Baki je tada skakao sa ovoga mesta, zaboravljao se i vikao svojim tankim glasom. Šta će ti siromah? Što se lepiš za sirotinju? Pusti je neka ide niz vodu kud je pošla. Zar sam ja Bog da pretvaram siromahe u bogate? Pa ni on to više ne radi. I njemu je dodijalo. Priklonio bi glavu i spustio žalosno glas, karikirajući svoga sabesednika. Jer je siromah. Pa šta ako je siromah? I otkud je to sad retka čast biti siromah ili neka titula koja daje neko pravo? Siromah je kao da kaže adžija je ili paša je. Zatim bi podizao glas i peneći od besa unosio se u lice čoveku. Što ždere kad je siromah? Niko ne jede koliko sirotinja. Što ne štedi? Hvalio je Bosance što su jednostavni i uzdržljivi i što im sirotinja nije nestrpljiva i ne traži i ne napada kao Carigradska ili Solunska, nego čutke i strpljivo sirotuje. Nije mario travničane, jer je primetio da vole nakit i da se gotovo svi odreda lepo nose. Gledao je na ljudima široke trabolose i čakšire pune svilenih gajtana i kod žena feređe od teške čoje, a na licu peče vezene pravim zlatom. I to ga je srdilo jer se uzalud mučio da objasni sebi kako sav taj svet dolazi do novca. Kako kupuje tako skupe i nepotrebne stvari i kako ih nadoknađuje kad se tako brzo troše i upropašćuju. Vrtoglavica ga je hvatala od tih nerazmrsivih računa.
I kad bi u razgovoru neko počeo da brani Travničane i dokazuje kako ih je lepo vidjeti u čaršiji čiste i uvijek dobro odevene, baki mu je skakao u oči. Neka budu čisti, ali otkud im pare za ovakvo odelo? Đe, pitam te, otkud u ovoj seljačkoj kasabi pare? I kako bi taj njegov sabesednik namjerno i dalje hvalio Travničane i pravdao njihovu raskoš u odelu, Haznadar bi padao u sve veću vatru. Njegove plave oči, zabrinute i u isti mah neodoljivo smešne, postajale su odjednom olujno ljubičaste, zle i sjajne. Kao zanesen derviš kretao se brzo na malim i nevidljivim nogama, uraslim u salo. Mahao je kratkim rukama. Najposle bi se našao nasred sobe, raskoračen, ispruženih ruku i raširenih zatubastih prstiju, ponavljajući jetko i siktavo, sve brže, više i oštrije. Otkud pare? Otkud pare? Otkud pare? Tu bi onaj obešenjak koji je došao samo da ga naljuti i razbesni, odlazio, ostavljajući očajnog Haznadara bez odgovora, nasred sobe, kao davljenika bez nade i pomoći na razbesnelom okeanu nedoglednih troškova i nerazmrsivih računa ovog bezumnog i jadnog sveta. Haznadara je najbolje poznavao i umeo o njemu najviše da priča Ešref Efendija, bolesni vezirov lekar. Od njega je davna najviše i saznao o Haznadaru. Sedeći na suncu sa ispruženim nogama u suknenim čizmama, držeći na kolenima dugačke mršave ruke, pune žila i ožiljaka, Ešref Efendija je govorio svojim dubokim i promuklim lovačkim glasom. Jeste, sad je smešan i prilično dotrajao. Krmak neće o njega da se otare, ali je trebalo to poznavat nekad. Pa i danas ne treba ga podcenjivati. Velite, žut je i drhte mu ruke. To je tačno. Samo prevarili biste se ako biste iz toga zaključili da on neće još dugo živjeti ili da neće biti štetan i opasan po sve živo oko sebe, onoliko koliko bude mogao. Da, žut je ko uvela dunja, ali on nije nikad drugčiji ni bio. On se rodio žut. Preko 50 godina tog miže ovim Božjim svetom. Kašlje, kiše, stenje, puše i oduhuje na sve strane kao izbodena mešina. Od prvog dana kad je prvi put ponečistio podnicu na kojoj ga je majka rodila, on kalja sve oko sebe i boluje. Pola veka mu je prošlo u dugim upornim konstipacijama, a druga polovina u strahovitim prolivima i u trčkanju preko avlije sa bardakom u ruci. Ali sve to njemu nije smetalo, kao ni večita zubobolja, nesanica, osipi i krvarenja, da se kreće kao burence i da brzinom zmije i snagom bika čini zlo. Svakojako zlo, svemu i svakom. Ja se isto tako bunim kad za njega kažu da je tvrdica. Ne, to je uvreda za tvrdice. Jer tvrdica voli novac, ili bar svoj tvrdičluk, i spreman je da za njega žrtvuje mnogo. A ovaj ne voli ništa i nikog osim sebe. I mrzi sve na svetu. Žive ljude i mrtve stvari. Ne, nije on tvrdica, nego rđa. I to ona velika što gvožđe izjeda. Ešref Efendija je svoje pričanje završio krtim smehom. Ah, znam ga ja kao malo ko, iako meni nikad ništa nije mogao. Znate, ja sam oduvek bio samo lovac, slobodan čovjek. I ovakve sam kao što je on mogao uvek za pojas zadenuti.
Osim ovih istaknutih ličnosti, davno je stigao da upozna do u pojedinosti i ostale važnije činovnike i da o njima izvesti konzula. Tu je bio crni, mršavi Tefter Čehaja, Ibrahim Efendija, za koga se govorilo da je nepodmitljiv. Čutljiv i povučen čovjek koji se brinuo samo o svojoj mnogobrojnoj deci i o vezirovoj prepisci i arhivi. Život mu je prošao u borbi sa neveštim i nesavesnim pisarima, Tatarima i Merzildžijama i sa vezirovim hartijama, koje se, kao uklete, nikad nisu mogle dovesti u red. Dan je provodio u jednoj polumračnoj sobi, punoj čekmedžeta i rafova. Tu je vladao neki samo njemu poznat red. I kad mu zatraže prepis nekog dokumenta ili neko staro pismo, on se svaki put uzruja kao da se dešava nešto potpuno neočekivano i nečuveno. Skoči, stane nasred sobe, uhvati se rukama za obe slepo očnice i počne da se prisjeća. Pogled njegovih crnih očiju postane tada odjednom razrok i gleda dva rafa na dve protivne strane u isti mah, kako je govorio Ešref Efendija. Pri tome izgovara tiho i neprestano ime dokumenta koji mu traže, i to sve brže, sve kraće i sve nejasnije, dok se to ne pretvori u otegnuto zujanje kroz nos. U jednom trenutku nerazumljivo gunđanje se naglo prekine. Tefter Čehaja skoči kao da hvata pticu i sa obe ruke posegne u neki raf. Traženo pismeno je obično tu. Ako se slučajno desi da nije, Tefter Čehaja se ponovo vraća na sredinu sobe i ponovo počinje njegovo unutarnje sabiranje, gunđanje kroz nos i novi skok na drugo mesto. Tako dok se stvar ne nađe. Komandant vezirove garde bio je veseli i lakomisleni Behđet. Čovjek neuništivog zdravlja, ugojen i crven, hrabar, ali nepopravljiv kockar i lenština. Ona dva tuceta pešaka i konjanika koji su sačinjavali vezirovu šarenu gardu nisu zadavali Behđetu mnogo brige ni posla. Oni su uglavnom rešili stvar tako da se Behđet nije mnogo brinuo za njih, ni oni za Behđeta. Kockali su se, jeli, pili i spavali. Glavni i najteži posao ovog komandanta bila je borba sa Haznadarom Bakijem, kad je trebalo izvući od njega mesečni ajluk ili neki izvanredni izdatak za sebe i vojnike, bez otezanja i odbijanja. Tu su se dešavali neverovatni prizori. Svojim cepidlačenjem i svojom pakošću Haznadar je uspevao da izvede iz njegovog mira i dobročudnog Behđeta, da je potezao nož i pretio da će Titiz Haznadara iseći na komadiće, kao za ćevap. A inače strašljivi i slabi Baki naletao je na go nož Behđetov u obrani svoga čekmedžeta, zaslepljen mržnjom i odvratnošću koju je osjećao prema ovom rasipniku i zaklinjao se da će pre nego umre još vidjeti Behđetovu glavu nabijenu na kolac, u onoj strmeni ispod groblja gde se izlažu odsečene glave zlikovaca. Najposle sve se svršavalo tako da je komandant dobijao novac i izlazio smejući se glasno iz Haznadarove sobe. A Baki je ostajao nad čekmedžetom, gladeći nastalu prazninu kao ranu, spremajući se da ide po 100. put veziru i da se žali na ovog Hajna i Rsuza od komandanta, koji mu već godinama udara na blagajnu i zagorčava život. A celom svojom haznadarskom dušom želeo je duboko i iskreno da doživi pobedu pravde i reda
i da zaista vidi onu šuplju i bezobraznu, Behđetovu glavu kako se ceri sa koca. Dužnost Čehaje, vezirova zamjenika, vršio je Sulejman paša Skopljak, koji je i kod ranijeg vezira, kao što smo vidjeli, zauzimao isti položaj. On je retko u Travniku, a kad je tu, on mnogo više razumevanja i naklonosti pokazuje prema austrijskom nego francuskom konzulu. Pa ipak, taj Bosanac je u onom belosvetskom nanosu u konaku jedini čovjek za koga se sa izvesnom sigurnošću može računati da ono što obeća ima nameru da održi i može i ume da izvrši.